Tunlai khawvel chanchinthar luah tu chu England Lal Queen Elizabeth II boral chungchang le afapa Prince Charles chu England Lal pa King Charles alo ni tak thu hi ania. Charles hi lal alo ni tak awangin anupui nimek Camilla hi lalnu Queen consort ani ve ngal boka. Chuchuan mi puite thinlunga Lady Diana asia chhuati na sale a. Diana hi Adam Lai Khan mi puite lal fanu People Princess ti a shiat ani man hiala. Tunchum England borwa ka po hian a chungchang soi chhuah ni lo ma se mi te thinlunga chuan alang sar ber ani thawa. Camilla Rosemary Shan hi apasal lal ani awangin lalnu ni na din munlua tu ni ma se mi puite thinlunga lalnu dik tak chu Diana kha alani thawani. Camilla Lady Diana le Charles te chungchang thenkhat kan thlir ho ma in channel subscribe like comment le share kha o mitam tak ril ro a Lady Diana kha ladam se chuan lalnu ani don si a ti vel tun lai hian a om me ka mi puiten ama an mangai na hi adai thei to ngai don lawani. Lady Diana nun ti chevek tu le apasal Charles nen an in chen na chan kha kan shiat vek angin Camilla hi ani a. British lal thar King Charles sanupui pani na Camilla hi Lady Diana Khan Uikawlh Rottweiler ti in alo soi to a. Uikawlh changin Queen consort title achil hial to a. Kumsom ni pangaliam ta khachuan tondin mun hi athengang ti tu ma inan ring phalo. Diana nen anin karwangin media ten Camilla hi Britain na meiche swa berle wadron bera an chwa a. Diana ki kumsang khat zakwa somkhwa pasari khan Paris sa car accident awangin aboralani. Kumsang khat zakwa somkhwa pani khan Charles le Diana te an omshanga sangkhat zakwa somkhwa paru khan anin chen fela an in chen chana Diana hian Camilla hi apua. Mi puite po in numel chatak Diana le Camilla hi an khai khin na sa chin hle ani. Charles le Camilla te hi kumsang ni panga khan anin neya mi chen khat chuan har sa ti tak chungin lal chung kwa a din mun poimo taklua tu apasal na tho na a chanpui chin tu anga an pom chana. Kumsang khat zakwa somkwa pathuma Camilla le Charles te in biak na put ru achangin Camilla hian apasal tan engki ma khwamani ti asia theya amangai takzet ni in asiatani. Kumin February tha khan Queen Elizabeth po in lal chutlenga kumsom sari achut chamlom na a Camilla hi Queen consort title chel turin malasoma thinlung takin adu sak thua soya he hian Camilla din muntur chiang lo tak ati chianga angai theyani. Lalnu le khotlang tan kan rongbol na a kanupui hian nget takin min support thlatani ti in Charles hian soyani. London a kumsang khat zakwa somli pasari khan Camilla Shan hi apianga Sussex a le South Kensington a Ceylionin le kha azira. Kumsom paruk ani in Monfertile Finishing School Switzerland a azirna achunzoma. Hemi hnuai hian France a University of London Institute in Paris a azir chunzom le ani. Camilla pa hi army a major ani china wine lama sumdong china ni bok. Kumsang khat zakwa somsari khawvel khan Camilla hian Charles hi wine swept polo field a atonga lalfapa milshat te zinga atil chawve a. Camilla hian Charles hnena beise nei mel takin api pi le Elise Capel chu Prince of Wales hlui mei ani chin thu ashil zeu ani ome. Charles nen hian an indate ve zwai ma se anano pan ema wangin ma ni kong lam an zo ve ve a. Camilla hian cavalry officer Brigadier Andrew Parker Ball chu pasalatana neya fa pani Tom le Laura an neya. Kumsang khat zakwa somkwa panga khan anin chen felani. Charles po in nula kumsom ni mi mel chatak Diana chu kumsang khat zakwa somriat pakhat khan nupuyatana neya. Britain chau ni lovin khawvel pum alwa khatani nima sela fa papani William le Harry an nei nuwa an upa in kara che chawa. Charles hian bian hlui Camilla lam a hoile ta ani. Kumsang khat zakwa somkwa pathum khan tun malama Charles le Camilla in biak na aput ru a. Heta hian Charles hian Camilla ke kor chunga ataksa sirengin pianon le adu thu thlengin asoyani. Hemi hnuwa hian an interview na a Charles chuan Diana nen anin nei atanga kumruk nu a Camilla nen anin kar anti nun thar le thu soya ma se he hi Diana nen anin kar chiat viau to nuwa ni in soi. Hetiang hian soi ma sila Diana ve thung chuan Camilla hi Uikawlh Rottweiler ti in asoya.
an in nei na ti chetu a apu a kumsang khat zakwa somkwa panga a TV interview la taka kan nu pa in kara mi pathum kan omtlat kan tot ma ti in soyani numel thale nal taka in chei chin dai na thang lova nu thing tlang ve tak le in chei mol mang thei tak Camilla thang zok hi mi puite po in sha thiam haran ti le a Queen Elizabeth pasal Prince Philip po khan daina nena Camilla wangin Charles hian adin mun aris hi athak takani ngai tuana pa ngai mangchuan Camilla hi an thang ngai lowang ti in alo soi hialani nima sila Charles shechiang tu te chuan Camilla hi Charles tan apoimo zia an sha a lalfapa ani anga ati tur khir tak le asailen na khir tak laka changa atan chiat na chaberani daina nen anin chen nuwa Charles hian Camilla hi longlu zungbun le sakur alei saka nitin rosenbor khat athon zia bokani an pani chanchin ziak tu chuan anin hmangai na hi zep rolani lo Camilla Parker Bowles a hian lalfapa hian kwangkwa na ha chol na le amamo em sha thiam na te adong china heng hi midang laka tangin adong ngai lawani ti ina ziaka anin kar ki soi nep sak viau ma se a hlo chamna awanga ma ni indema lungaya kun reng chin lalfapa tan chuan chakna tharani ati bok kumsang kha chakwa somkwa panga khan Camilla le Andrew te anin chen fela sangkhat zakwa somkwa paruka Charles le daina te anin chen fel le a mi pui huat ron le ngei ron ani baka afa te pani Tom le Laura te ngei po in pompui lo ma se Charles ade zuizel ta thawa amangai em wang ni in an soi kum sangkhat zakwa somkwa pasari a daina bawral nu phei ka chuan an soi sel na anasa zwala Charles po in afa pa te pani mi pui mit mua abwai puya Camilla ero mi pui mu thei lo turin abiru thungani heti chung hian an indei chunzom ringa lalfapa hi Camilla tel lo chuan akho sa thei to lo ani berani hewang hian mi pui mu a Camilla landan siam chat an tum chho chanani hemi atan hian lal chung ko ta na thok tu te chuan hun rei tak chung no pakara inrin om lo san na le thil dang wanga ming che tak to lal chung ko mel chu siam chat an tuma Camilla chungchanga po mi puyen an thlir dan thak se an du ani hemi tur hian mi pui mit mua avoi khatna atan kumsang kan sakwa somkwa pakwa khan London Ritz Hotela Camilla ilai zone birthday party a an in landu na zan rei tak thleng an om du na ni an pani hian kumruk no sangni panga khan Windsor Guild Hall civil ceremony lian lo takin anin neya Camilla po mi pui mit mua an phau chuak ve ta zeu zewani lal chung kwa adin mun asong het ve tial tiala chanchin bulama po soisel na mu tura to lo lal chung ko chanchin nga event tu te chuan afiam thudu na wangin midangin an nel theizel ni in an soya Queen Communications Secretary hlui Simon Lewis chuan an pahnia anin nei hi an hlim dun khop mai boin om zong zong an ching fel fek to a an hlim dun hle ti in soya ni kumsang ni som khan lal chung ko lir theya an chuang lai chu zirlai nuar mek ten tukver in honga molin Camilla hi an lo hola hetianga don sondan hi chanchin buten an fakhle a fiam thu in avoi khaten na chawalom there's a first time for everything atinui sukani kumsang ni som pathum khan parliament hon na apasal lalnu le Prince Philip te kyanga thu in Queen's mother Lukim tiara akhim lai mu ani a hetianga Kim an phalsak na chan hi ama afel wang ni in thok tu te chuan an soi Duchess hi mi puiten an sha chian le zwalanga yin kashia a chanchin an soi le chizia ate an lung o yani he hi ama faktum na wang ni levin ati tur chatakin ati wangani ti in thok tu pakhat chuan soi apasal Charles ngei po hian kumsang ni som panga khan CNN nena thil khir tak ani nge yang ma se thila chin fel dana athiam hle ani ti alang reng ti na shilani tun malama soisel na satak chin tu chanchin bote po tuna hian an fakto a February sangni somni pani Daily Mail chanchin bo editorial a chuan Duchess of Cornwall tan hian daina nongzui zo hi thil harsa ani ti achiang renga ma se dikna rin omna le inpek na mangin ati tur chatakin ati theyani ti inan ziaka he chanchin bo vek hian tun ma kumsom pasari kalta Charles le Camilla te in hwal khan ti hian Camilla hi an lo soito daina chunga thil thleng kha mi puyen an thengil theidonem ni Camilla hi lal nu dik tak Her Royal Highness ni na din mun daina achu saknuwa kan pom theidonem ti ina ziakani
eng po chuni se Camilla hian mipui te thin lung ala hne lo hle a Queen consort ani tur po hi pom lo tu an la tam hle a Britain mipui tam tak ten Charles le Diana in nei na ti chetu a an nga yawangin ngaidam theilo ma se Prince Harry chuan a una pa nen hetiang hi an ngai dan ani ve lo thu soi thong kumsang ni panga khan akum som ni pakhat na birthday ya diktaka soi chuan keile William nen hian minzom tha hle a nushon swal angchi kha ani lo ti in soi ani Queen Elizabeth boral nu a lertan Charles lak lu ani a tuna chuan King Charles ani to a anupui Camilla po Queen consort title pe kani a hedin mun hi aphu kan ti em nge Princess Diana wang khan Camilla hi lalnu atan kan lapom theilo ingai dan te comment lama min lo shil vela I chat dan chat ve theina turin share le ke udonya o